Kalau kami nilai share ya kata kau ke resipi baai ibu yang pedang jong pergi subscriber. San. Pedang jong ini baai news omkan bab resipi ila buah ni halor. Sing urensun so omkan bab. Teman-teman kini baru nginshu ya dong no nama di subscriber baai kini ke resipi ipat terlihat te nama ngi pernim dan jing terlihat nginshu dong no te ladap dong bang ladap lainnya peliang biar ladap otstang kebelu sojo sauni ubam ubang ladap dong mana teman-teman ngklep hano ni bab pian te kecing semasat langsung ke belas ngau syarkai bah tang nak dah jong ni bab mau bi ada bab oh pelan long smau bi bau semasat untuk kan te bam shibet te kam no tip ngam tip shu kerai kelak luin yang te anak ko pniang ngan no pian masih saya ni siap ini akan itu bahasa Wilson so mungkin dengan king bajai tap sa balada grind king dengan share new sauce 1 minute atau medium flame dengan biasa ocean dry red chili powder jeera powder garam masala king ngan biar nak uni umiti flaban yo nak kanu wadukan kipati chur king bha ngan checho ni alminin hakalu flame anta dia ngan biar sekamlo king bajai ngan biar alminin akan medium flame ngan na sakat peleng kepala dapon bat ngala dapot lupa kumnya dengan king hano dan siap biang 1 minute hakalu flame Kalau ya try ayo me shim ni jimbam kuni bam lang take mat phajengi ayo ai kabrom shimi amen hey guys tem ta kasngi dan ni peleng petumiti kumlap ni shikmat tem ta ni special uni dai dos nyang bat slabi dai ada fikuat sp spa komen ni sapni tem ta uni dai broccoli atau beans kerla tem ni sop makan bab chutney kumlap ni shikmat te kani saus chutney kani ka gravy jo kani ka peleng tinang ta sosau udan upudina pada uslapian pada hoang ni ni salad ngalibun baklat bhai ni tinang ta ni sajau dan sop kembab tin sedang nak tin sedang ni bam guys sebentar singi man chat na dot talk kumla phai winai
subscribe lo jangan mah na chat na sti ma pham ing na le berkhoi kalau kami ngila share ya kata kau ke resipi ba ai ibu ini pedang jom pergi subscribe ya udah talk but hai la batai ba prima kombi ong ai ranson ai sing ai somaret sakle grand show talk tentang ya le berkhoi an sa klan pelan kum to shan tinggi la ya le ma sti te kelas pan kadai parokot video ngila ada pia le kom ta kala best pada video ni kam ton jing thot ha last part por bas di kata ka do thok ka kala klak thok kala ini ta ka do ka pret lut baro ini mut man long do shan no pelan dai pelan ta ma ka khlem long te subha guys nani shakmat te subha ai bha ka spi tho bha batai bha bangi ru ngin su thu dai bangin suk bangin le ngi ru dai kam ju nam los bangi ru kam ju ma phiru ba fin ya so nát lang mà đây namar ba ka tu ka recipe la aslam hai lai tingi khlam yo ban le tingi ji men mo ni la thiet khnang to do thong ni la ya thiet khnang ki chot ki chap shibun ni la ya le lo de ken ro tama halas pat am por bas di am thok kala tu do thok ni u khlam long khnia ro we ro khlam long por bas di am long plan upral ro khait jam upral ti kani ka peleng kani kadai ka bangin poi perkhat bangin chat mata rasngi syok le anu rasngi shule la kale ano da kani ka pelang na mario tu dan tu ini miti mah bawara na yin junga te nyimut ya chat tengi la ngihap ya chat mata rasngi mah ngihap ni chat ni pelang miti te kalong babang ba namar ngi ai ma bena stang te subha sai sien ma ong biang da pi recipe guys ini subha wanom ai kham na batai detail batai ba khnang mangi rungin yo ban pen ngin yo ban pen ka recipe jong phi ki bai ki basngo tanat ban pen ni mo ban ai recipe kling ini ti wanom ai kham nam batai detail khnang ba mangi rungin los namar bangi rungi la thien ban ngi la shoot ko video na dum step ngi la trace tom khnang ban yo ban pen fi baro hi tang ba ka khlam long pat teng susi no ma tang mu shuong ba ngi dan bang ngi dan kan ke peleng mene ngi dan miti bang ngi yo ban shat no te ngi la los te uni som ken pep ude recipe jong iwai na pedeng jong phi subscriber ting khan pat mat mene na mar bok de som ken pep ting mat mata ba lamat phi ngata lamat mene oh sat ba oh ni dekat jong pam ta sing klem dut mat na mar bang tiang bodi pep am tamu bang ba wow hoi tong ini apa am to Sprite ni di syara kom so na mar ba kom so na du ne na du mene na kom so na le saklai thangan ba na mar ba mta sngi la ya pun kam arsian ko bang batai mene na mar ba ka video am na bastan jing best fi par ba khle par open ikta ba khoi la ba sala perfect pan rong stong ha la spot long bai nga stop clear bit klam long shoes shi phang le ni la ya dom bro ar ngut na cheers guys cheers guys wow tiếng sợ sao nhiều đi chút đi xem phim này nanya ta xem chuyện ta tu tak biang tangkap tu nomor balasat balat tu ni balasat em đi siêu sợ sao nè em ngomong balasat tu first bite sợ sao đi bằng hả guys sợ sao rồi nè wow wow nama lah ai bun susun ni tu second bite pelang ni dapat terbang pelang teman nang dan ni đây nang dan dulu itu biang klik kan Muslim am tak pom jaret oh wow ujung bang pelan ada miti wow guys sama kendap ni oh wow sana satu libab
Jawab sabit. Oh, minta sini coba. Wow. Yang ada lasat nama beling akan nak keranta bangal akhlak lang ni chutney sok makan bab am kaja chusat bel. Terus dia lala beans. Dua kali. Wow. Cimang, guys. Kaca bật nhớ sống nhân bắp chật này. Sao rồi bằng đó. Asyik ni hoong ni. Roti asyik ni. Em kacap kan? Kacap kan? Oh ni kerelam guys, bersedia ni, jeng bang. Kedok entah sini em kak bang kusong tengah. Tengah kusong. Tengah pi. Ada kusong dah. Ni berat kusong. Ai nak pi dak man? Ada mat. Ai nak tu kusong. Dah. Kusong. Asal pi pelan. Ngai pelan. Pelan dah bang pelan. Ada macam pelan te. Yo resipi pelan ai tas. Sure. Ya? Ya. Tidak nak saya bang pa pelan. Cuma saya bang pa, guys. Tengah tu gravy kan pelan kam tu. Yang set itu mesti buat sasar. Kita kan habam selima. Makan. Rồi bắp quay. Nhà ta nụt bám chuột. Oh wow. Bang. Oh so vị. Satu ni chutney ni. San. So vị bang. Kita ambil sang kacap pelan. Jentang rasanya salut. Belum asan. Chutney asan. Dah. Sorry. Kajuk pelan. Baik mah. Oh, asyik. Boleh. Ada. Boleh.
Dan dan bang pedut setang di kawai kedok guys, nama bang ngalak kedang. Ya tangian duk meneh kluk. Dulu chutney asat, sao? Sa chong. Kadang chon bang. Blend. Ini bang. Sao? Spot. Deh, kerja alut. Nilai kadang. Thank you guys. Sutasi ni pukul aku video jungi hangi. Jadi hidup yang pada baru akan next video. Terus nanti like, nanti share, nanti comment, saya dulu, nanti subscribe. Baru guys, pandem kalian benai hype ini. Saya hidup yang pada baru akan next video. Bye bye.